El Ministerio de VVRP ha invertido en 2016 más o menos 39 milhões florim de infraestrutura de caminho. De montante aqui, mais ou menos 31 milhões florim abay para proyecto ng bakwa atin ang destaco ng publiko. Proyekto ng kubay destaco público, Mr. Público e kriteryo ng estipulado ni lei e reglamento ng. E investigasyon di Contraloria General demonstrar o ture proyekto ng aki o abay destaco público a que da 5 cumprir 7 e 32 kriteryo ng prescriptivo. E 7 kriteryo ng aki ta importante e no cumprimento ko ng por 13 riesgo ng kunin. Porque sa 4 e kriteryo ng ministerio no akumpli ko ni e riesgo ng tamarana esaki, le ceden el rapport di Contraloria.